Mabasa itu hula-hula nami sirai dot si payung bonatulang sirai bonatulang sirai dot bonanyari sirai maksud tuh di dalam masuk ronama hula-hula nami sirai dot si payung dot rombongan mau baik kamu mah musik dah obat sih. Ada si patopong nami Tuhan mengguru nami opak Maraja lagi ya suak songoni ma nak siap bonaniari opak mak alaya ko namu hula-hula ko na marang ibutar-butar iman nama kata usah gabi menjalah itu naik magate jadi songoni ma pasti bonaniari sirait opat bonatulang opat gitu jadi asal bagilah tuh yang mau parung si nami nama lo ala yang pasatut ada mangulo si mahami siap kami sirait ayo tuh horai siap peridang-idangi baik teman si lo lo berarti sirait peridang-idang lahir dari sirait siap tiga raja kota parapat kopi di sawi jarang kejaduan kejabunaina jorong kaki galera amponina atas sumatro konservasida terus si marco randoli lahir sirait nagorot lahir sirait sinasakot panggalang siapa? Amo mo na niya tulo.
dua orang seperti itu. Matutu. Atanya emang bro. Minister berdua main dapat minggu ini semua. Amat tadi pertama nomor 2. Luhuk maita seluhuk nadi baru. Matutu raja lagi. Jadi semua ada nalau pasaton nami tu emu. Ulos 10 alai. Adong pangiduan nami rasa diburu. Matulah. Sah maisa datu hamu namar lumat tubuh. Tersongoni ma pangiduan nami godang na 10 opat. Gabi ber. Godang na hopartusi ala na lau pasahat ulos na mahami ima tu pinopar ni lain avion. Natabuy ba? Natabuy. Julu-julu akka panamotan. Matutu raja lagi. Jadi kami sian tulang rorowo purba. Di persaur matuan memang ang buruan buat kami dong ulos herbang opat. Pak raja nami. Gabi jalan horas. Laos samu mamangatur sa. Gabi tulang. Buti masukan hata sepurba.
Gabi Mang Gabi. Ala na pasaton ulus mahamit tu Atur ya lah. Ison. Asabet kamu ma Atur. tu si. Oh, Papa. Yun. Ito na Oh, ala. Yo, kima. So ni madi amo puparan ni amang baru nami on. So ni amo akapah punami. Ala na on nama terakhir na bulan tulang odok bulan ni Aryo. Jadi sa urok kutu amo akapah punami. Lubobi ma di anak sakkangan. Mula lahon na ngakang gimodo iwotomon nang matien amay. Lakam bubang na matien ama. Iwan ni kun na tua si bade-bade si bedolu. Molo mati amana anak ngasakkang suluk tu halang ulu. Ini pang sabotomo atur dengan son hodok na udari unang dayo sungut tua ikuson ait na jiwa dayo sada asara po ta pasu-pasu kamu dipulian ni ikon nung tapasat tu pada dia na pagsatok kinani amang baro nami dapo ta pasu-pasu mamuludus kamu bangun na yung magtumat na dibata nomor 2 dibata asa binuat mahudak ka pacakitan siya kius mana na tu dia be hamu para amang baro nami mga laka toktong manidongan itu at Jesus Aduh. Sa isul satu tiyan ni tigaras puasa tami ulos hingga jangan rambut kamu peparangan na buru amang burung namin sahat mahamu gabian jala horas horas sok suni madi amang musik nani kalau mau pengen ulos mahami tu peparangan amang burung namin baik mana hubal tu sih
jajan sampun pasapun seres di baju tulas marwani rajai adok hatena itu nama dok dak sunda indah puluh sakut padia dak sunda indah tupai pambayana susah dia raja nami tulas marwani rajai kalau mau hita buru nami bersedia para musik nami mereka umah kodak sampai asa berat ay baru udah nami jadi soalnya bagi yang bisa luna anggo Inilah na studio di bina tepamukan. Baidang na studio las padung ma tuha sahara. Hula-hula nabi, hula-hula marangi, putar-putar dot siap turi. Ranggi putar-putar siap turi do situ morang. Rak masuk paham orang jalan nih. Dan kamu juga bisa ya. Di naloro nama hula-hula nabi. Baka uma bodak na hopar tu ini asal utang-utang. Kita hula dengan tubuh nama orang kita kita. Tong masuk nak kiri karoro.
di pinopar ni halak layon. Gabi betul. Saya marurak tu toro may marpulang tu gijang mangirbang nang tulabong. Mau lihat. Kita yang nami. Asa martatap baringin marurak jabi-jabi. Horas dihamutun dibaringin jalan mamos nang betul. Betul. Ibaga sa tikyo namang boru. Songon ulus na lao si pasaton nami. O bakdo alaipe amang boru. Ay gurang tek laut dus niroh rupen na saut ala set dus niroh hatta di amang boru ate. Gabi betul. Satu kanara arong kamanari tao di akta disita na sari bebe. Dah pulang dah. Jalan di dus niroh hatta ano pera. Kupasata mo dung dapat acara temang boru. Oh, lah betul. Jadi perjulan non sada man non tuito nan devora na tulunay hamu mamek kono da. Gabi betul. Sorry maju hata ni menamalu bisa kami berkesaturi hatai hata tabat. Oh Pak Dok, kamu mematur hon. Nasida ni nabi putok. Apa pasari buruh kan? Lau masalah ulus ada nau batu siap kami hula-hula nama samaran di luar bubar. Baik magodang nau batu sih. Kami tu lah. Tukso ko ni pwede haroro namin waang mga buwan ulus na marapu di bagasan dus nirhata di duhot ulus nirhata. Gabi tu lah. Jadi di tangyang nami sen hami hula-hula markasa turi di bagasan tikyon sa dilihat tuhat tama toto aka pasupasunan na sumurungi na di hamuna ganun masalah sa Tahu lihat raja lama. unang beret kamu nila na nakamang boru ali tangyang ima jalo hamu na sa tuhat tangyang nami tutuhani asa ang dia di marparmue di ngolu muna kalau mau beri pertabian ya kabireon. Oh, selama raja. So kata ni si dua amang baru asa tano si malungun perbatasan nai tau tuba. Do masa kamu kamar gul temar akalungun di datu hatta masih siroha. Betul tu raja lama. Asa mardalang galubang sulu manopi. Dina berdalam pihak kamang baru marga gultum tu hatta matotong na mga namodi. Betul tu. Sahat sulu sahat tu botian di tingaras leling mahu mangulu jala gabian jala huhut horas sol Betul tu iman orang raja lama. kami sian hami marga siat turi Mau lihat tu nak tu dok. Jangan jotikan. Jangan mau musik itu lah. abang paden nami badalang mazolo godangi ede huriya ba namang Ede huriya. oh lo manang nahala suragodang manang marolo bolo to di kilo mo na Iya. kasi
permisian hula-hula na marmarang itu orang. Jadi songon nong ni haton na opak maulus. Jadi songon ma amu na mga turhon. Nah, jala na perjolo majolocon ima paparan ni ima situ orang. Amu manu perjolo ti baru begitu mamardus di Roma amu. Atur ya bang. Nah, jadi songon ma kamu permisi kami. Tulang mono situ orang sandairi do. Alang-alang dairi. Alang-alang dairi. Kira nih foto. Maringanan unang lupa do din si Balungon Bamba si Talasari. Vamos telah kamu dulu.
ayat tu panuhatan. Baik maju kodang si tiu nas dapat tu matu kodang hasanatan. Jadi magulo pa jomo katananda stokin. Sa ni manang dia murah jay dong asahuta. Ala ada belum kira jara bere. Sa ko kami jo udah nak kosong. Ase ada kita. Boleh be sasirit naik. Boleh kan? Holo. Tadi bangko orang mah? Holo. Jadi aku saja kita. Boleh. Boleh panggilan Nabi Tuhan muna horong ni hula na poso si majutak purba do si majutak rak masuk mahamura na Nabi Tusure hamo hula namin na poso. Sa ulam muna nasian SD Bagunong. Jadi bulu semono ke heroro nami balas marwani botok bulu laiku. Jadi bulu tung semua dia benno nabui dalam nami mengurupi hamu di parsor matuan ida mangon si Didi masih gopa ulang-ulang apa kerau nantuk semua di nabu non na waktu kami dalam nami mengurupi hamu sesuatu mana mangkui pas-pas. Jadi yang go dia kataringot hada do kurang nunga gudang ramule majuan na tuh. Pola sada dosi dohron nami. Jadi ala laiku mana yang siakangan. Jadi bolu lai di ala kita di dokon bolong batuai nana dua-duai. Pola siahani do mati nama. Jadi panggil waktu tu lai do iwotoku maloma. Ala nak kesomoni. Ikut tonggo do serohani di hamu akalaiku tinodohon ni laiko do iwotona. Sona di dokon ni ulah-ulah muna nakingan di tudian nyari do bolu sona ulah sorma tua. Haulina. Jadi sonata si tutu orang nami tak pulang isi kebagading mani duduk ipar dingdingan. Boros doh hamu peparan sudah mang nama noksor tuan asal mata toko lo hamu hot marsi paringan di bagat guan itu hatta Yesus. Soni masih doko di masih kami. Dari detik kita mangboru jalo saat menangguh kamu lus baru tak bayar nata pasu-pasu. Mau lihat atur. Jadi adat nalah si pasahaton nami tu amang boru nami parite persarma tuan ni amang boru nami opak amang boru. Gabe tu lah. Jadi naruhan nami Allah hamuda mana Tuhan naubati naruhan nami hamu mana Tuhan asal. Orang tu nak orang. Mau dongin nana mangguru, ala dong nono kubatu pahami songo kolong nami nambang udu jadi mangguru ate. Gabe aja. Jadi buah di kita. Dus marohata Atur hianya bang. jadi langsung ni matu dongan sakarijo ni naboru nami dong asa hubasa tami ulus nami ulus si kancang rabu dalam nami lahau pasat atau pasu-pasu atau pati nami may majo tortor nami nahu partusi Atur ya bang, atur.
bergoyangnya tuangkan lagu pujian ini kan namamu kenek-kenek dengan gendang kenek kapur dengan kecapi kenek-kenek itu bernyanyi haleluya Yesus mengasihi dengan gendang kapur dengan kecapi kenek-kenek itu bernyanyi haleluya Yesus mengasihi. Duduk sopan tuamu alai mo itu kos tangan marsomba fera janani eroro nami 10 jari-jari pe 10 jari au siro jujung lasmaro amu landa to istari so dia pe no maro nami lasmaro amu amang permusi kami labor maham ngarade ita sabor hati tamaro bahura ureta ngarade ita asabor hati tamaro bahura ureta permusi kami labor maham manopo hula-hula nami 9 juta do rombongan baik mah musik na nomor tu sih
no gitu buat yang jelas. Nung asahat ulaw tadi baga sa sadiro. Sahat arat hubok kami siya kami hula-hula muna si majutang. Sahat mahita tubang gawian, sahat matubar horasan. Pangabang baru jungon namin matortor namin din. Asa tinari matong hotor-hotor dito manibalian. Siya kami hula-hula muna nung mapasa tabi aran namin mahitetor namin. Sahat madihamu dia kanauli, sahat manang akabar saulian. Atong pati namin, asa di dolo do panataban. Di batu do buwal na tiyo. Baik ma sasatan nai las baru ma tu si tiu-tiu. Jadi bagulang maju habis atau kitulang